Vai statu taluna. Vai lo se upupu mo tatou le fiafi. Ele mawhai ona uma lo le atua. Awa mātou te loa so se teimi mātou te wala au atua ia te oi. E te whafufonga mai lava ia te i mātou. O le afo i ale, whale tonu ma le lei o le tangata i le tele o taimi. E le mawhai ana sui alo alofa i o tangata. Se ia mātou whalongolongo foi le neia fiafi lau a fionga pa ia. Se wha malo si anga mai ate o e ala mai lau upu wha wina. Fio mai lau nganga pa ia e te tala ina o mātou loto, o mātou mawhau whau. E whaasa o loto fo i le mātou whalongolongo le nei fiafi. I nei mātou ta ape, ma mātou wō i o mātou ainga le nei fiafi. Ue eise ai mātou te o i mātou. So soani mai fo i le nei fiafi, le mea whainga luenga le atua. Se mawhauwhaunga le leima. Ni upu en whaio na momoli atua ilo fina ngalo le nei fiafi. Ia ngale mai le atua, a whaie umale, ngā luenga whale lawal tangata. Ia o le vi inga ma le whamanu e tū mau ia te oi. Nei se ia o le whavau. Amen. Whai we fia I le atua nei fia mai statu pati. Hallelujah. Hallelujah. Ma ngai al ngai asu. Mai al tai au. Suru ale la. Surungi ai o tātou tangata. E wianga kau malulu lai kikia nga sosoangi mai foi le lai. E au mai se mawhanawhana i o tātou tino. Ia. Whaftai le atua. Wai, kai mi whainka, maaso whainga tā foi. Le nei vaenga le tausanga o tātou wo o iai. Le sa mua fungi wa a matai le liki football. Ia, o lisi foi lea mea wa whaim whara velavi. I tangata wale oe lotu le fiafi. And wapise yo mele alenga malo loga ko le udi. Right? We rest because we have another service in the evening. It's just like Peo le tala mal mau as it does tina and just falong back in Samoa. This is the way it is every Sunday. We go to service on Sunday morning, and then in the afternoon, the older people rest, and then the young people have their like a youth get together in the afternoon. Yang ole le fiafi to mai folio tangata matua. Le lotu le fiafi. Ya le utato mai America. Wole isme fa penga. But I thank you for lo sau lotu le fiafi malo fa malosi mai. It's just like I said. Utato ya kai fa inka. I think that ele menga pe ka fa ku nga il tato tala noanga nei fiafi. O tele me fala velavi. So many things that we try to add on our plate. We think it's very important yatato. But yet those are the things disturb by lo tato wola wonga ile tua. Ba if mai polo o mea no manatu sao nga yata. Paul is a very, very intelligent person.
O Paulo o se tangata tamai. O se tangata ele leilo na mafufau. Ai fai maila na whamtalanga for mai o mea na o manatu sao ngā ia tau. Things that I thought were very important to me. Ai fai maila apostolo wa le tue au ngā ina ua o maua keriso. So we are in times and seasons that our focus become blurry. And the reason why wale mangingo ai le tato wa ai lea ile a wala le wa umana fa singo mai le tu tato teuya because there's a lot of disturbance. And we need to understand. It's a tower that Lord disturbance here. It's a tower that malamalama if me follow the love ilo tato wala wonga ile tua. Like I said, Paul said things that I thought. Say amen. I think each and every one of us, every day, we got to write something new down. I need to do this. I need to add this. I need to do this. There's so many things that comes out in our mind that we are trying to achieve what we want to achieve in life. But Paul says, I mean, I wasn't even thinking about this until I came up here. Because I was like that too. My wife knows that very well. You know. Let's turn our Bibles to Hebrew. We are not going to go through the whole chapter, but we will read a couple of verses in the beginning of the chapter. E peru nam cha upu is fulmalua. If you can put that verse, say on a screen in English, NIV or King James, you'll be okay. E peru nam cha upu sumalua fa upu mua. Yamal fa upu lua. Let's just read those two words and we'll elaborate on that. Thank you. A fai o maua la tātou fai tau mua ma le fai upo lua ia le nei tātou foi loua vangavangai le wha potpotonga o e mata mai e wha pēa ona tō tele nā tātou tu ese ia o mea mamafa uma a toa male angasala e whala velave ngō fie ai i tātou. Ia tātou tau whetuli, ma le onsai le ala tānu oio tātou luma. Ma ia wawa yatu ya Yesu o le nā te taita ina, ma le nā te wha ato toa ina le wha tuatua. O le na ono sai le sā tauro, na wha tau waa ya te ia le ma le oli sā tu ui ono luma, wa nofo foi o ia I le tu tau matau o le nofo alii o le atua. Amen. It is so sad that we are in or on the race and we don't recognize that we are trying to get somewhere in this race. O se whanonoanga tele e o yo tātou tangata. Ona tātou tele I loa o lo iai tātou I lunga o se tau tuunga. And then we don't know what to do. Ele tātou tele o I loa. Le me te tau na tātou whaia, ina ia tātou wo ai le tini o le tau tunga lea. I mean, there are to tell lau keu siano
o lo ulu I falesa I le asusa ma le asusa o lo yai la tau I se tau tuunga e pei o se whātaitainga lewa o mai e le tusi tala I le afiafi nei e tātou te wawai ai ina ia tātou malama ai le o langa whakeu siano e iai le amatanga e iai foi le whaiunga. There is a beginning and there is an end. O le tau tuunga la lea. E le whapea. O le tangata mua. O le tangata ngau mangmalo. O le tau tuunga lea. A whai e te tau nuu. I le whai unga ma le me kingi e kau kunga lea. Ua e manu malo. It doesn't really matter how fast you're going to get there or what time you will get there. The goal is to get there. Can you say amen? Ai pei o lewa whapupula mai ma tau ma whaile tusi tala e whai loa mai I a te oe ma aula tangata tamoe e le ma whai o na tau nuu tau o tingi. Unless e iei me kaunga whai ka ua. You see? Ilanga o leki kilo le fai mai il tustala o lo iai tangata ia kilo mai ma va ai mai ia te oe mau ma le tātau whetulinga. You know, there's so many of us le uloe o ngai ke kamo el kuunga le. E ko tele o tātou lo oi falesai, de tele o sa. Ai le o lo o le lungo o kau kuunga lea. Awa so stangata e tali tonu. Ile maliu Yesu matalia ina oia. Owa iai o komekia o ilunga i kau kuunga lea. Hallelujah. Manga ia upu le tu stala. Pemai. Ina tu eseia o mea mamafa uma. Mea mamafa. E la malisi lenga ngai la lo mai. A toa male anga sala no winga. E ese mea mamafa ese le anga sala. Mai ko fa no kasi ina tātou tu eseia o mea mamafa uma a toa maleanga sala e faa lave ngo fie ai manga ia upala ele so I mai fa mai let us ko sul mai let us throw off everything that hinders and the sin. Longa winga. Ese mea mamafa. Ese leanga sala. Yes. There's no way o ika ko kingi. Sui fala kus pa ele Colossim ta upu tolu. Colossim ta upu tolu. Baba aima sila ile lau fai tawatu. Colossim ta upu tolu fai upu valu e mangai foi ngai fai upu ngai lunga e lima ma leonga mal fitu ale lau fai tawatu na fai upu valu fai mai. Ona po nei ia tu ese ai. E o tou lava o nei mea uma. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga,
o le upu leanga, ma le upu matanga, ai o tau ngutu. Whamai polo I mea, pe o ngai mea pe e wha mafa ai le kako kauwhikuringa. You see? O isi tangata, ele o ola I se o langa anga sala maku ia, a o va longo la ia le fofonga. E pe o mea mamafa e whainga kai. Langa lefe mai tu sala o lei ai, maka ia kilo mai ia kako mo kako wolanga. Can you say amen? E langa a whai wa le ma whai o whai se mori mau e whao la inga isanga, whao ngā o kako wolanga. Langa lei ei tanga te tilo mai, pe wha pe I. O tātou o langa I tātou e o tā ua o tangata o whaolinga. E se ai mea vai lo sa e se a upu I whaalongo I kanga. You see? And most of the time they pay kako whewere kako kakari ai. Pe vai vole le fa ulo ulo vole le pe fa mali ai. And some people they do that to draw. You know. Se kilo ko mo. Tangata ya oi. Wa vai le mele finga tai onga. O saul ka ko sa vanili. Langola wala le fe mai ia tu stala. Wa mai Ia tātou tau whetuli ma le ono sai I le ala tanu. O le ala tanu. It is something that's already prepared for us. O le wala le wa umanga whakakia e le atua. E sawa vali e tangata o e tali tonu ia teia. Ina ia lato whaia le amio tonu a le atua. E tu sai ma qualification o le ala le wa umanga tangu. A whaila e le sawa vali tātou ilo tātou o langa wauna I le tua e tu sai. E ma mea iwa umang whatatia I le ala lea. Tātou tu sawa vali e whainga iang kako kau ngut kingi. Whawale upu tai au. O tau mau o fia inu. O upu ia Yesu. O tau mau o fia inu. O mai. Ia te ia ele oa. Kau kia ke lo vai o ingu. Ka ngaka ni vai kaimi. I picked up 4 people yesterday. Mai le kala alwanga ko lua ka malo mala kai ko lua pongila ko lua pongila keng ore piki mal falele en fa ka mela ko pizza lua pizza kele pon salo vanga ngau ka longa le husky se ngafia ai la fia kele ya lo le maka vale fa mero kala ai si fingele nga ngofo yo o kafa fa mai aka ko wakulo le QFC ngafile ngafile ko nga so ole fa ka mai ni makofangu wenga mangfangu ski ya fuck snoe ya no ka wali e fe sile aku ni si kamalo le ngai ko e fien ka ko fangu e ka fa ka e fe me kala mai ka se fa ka mai ele le ya fa ka mai e ale la volai ke le fangu ingu e la ko ka wale ku alole o lole ngali le kong fa ka mai o fang ke le lo e sale ko nga fangu nga
Langai ua whainga kāunga ingu tangata i le vai le whai mai Yesu i vai kemingi. Ua tō telefo ia tangata i uru whale ia so sama whalongolongo i le whionga le atua ma oa onga mai le tuspa ia ina ia whasanga kongu ai o langa i e kakaunga a ingu ai vai ia. O me fala velave ia kau foi vaku le fiaflinga i. Inga ia kako lo ai fa wasengo kako wolanga i me ia fa pea kako e nga ia kako. You know. Ufa fkai ai le atua. You ko ke la ko lo le ke ave taxi. Do you know what? Nga maka mengo au tawale le Uber. Yeah, from ring al po ya ke kango iskai miwa kale. And then wa mau fa pia. You know, it's good money, but something's got to be changed. You know. Langa o leo ke fer wa ilunga I siero le me kumo la lanki. A u fainga luenga la ila fiafi ile po. O le kele la o pasese o kelo e ave nga inga il falpia. E o ke la u nga il falpia. O ke la u nga i kalapu. Ai foi la skemi o uma nga la u kalapu ko la u mai ave la ko wainga. So as I was focusing in the message le o le kelo me fala velavi. Fainga tai o nga sa o ka ko vai mangingol ka ko vai. And then I decided I will not work nights anymore. Langa au le au te chau chala. Mau la unga inga langa o le simbe o ke faia I. O le si le o vango le leia o ke. E mono ko isa muri mau I ngai au pasese. So I want to pick the right time. Okay, alu fainga luenga. Inga ya uwang ay kere kangaka okay la unga I'd rather take kangaka falsa ilo le la u kangaka yo even though pe mo wangi aku pepea. So I decided e pong sama ron me usauro fale. Because I know how much I get if I work through those hours. And I come to a point where I have to make a decision here. Inga ia kongu lau savali le mea leo ke hawa inga mo kala ai mo laungai. And what I do in my job. Yeah, they will pay. They will pay. But I feel so guilty because I am the man of God, but I'm taking these people to nightclubs. And that's my only personal view. And at the same time, you know, I have a chance to talk to some people. From Kalan Makoinga, pay for Mulmau. You know, I wish if we let him fire on Fali, a Kungalang or Galungaluke, evaluated out passes. Every time I pick up somebody, when I drop them off, they will make a comment and evaluate my service. Molato. So I wish I can show you the comments that people.
right about me. O ke leo ka mawhai fula ele e whaali aku so ua mio fia pa ia po le asi si kulanga. Pero I le tau mawhai e mo moli aku ai se fe au mo tātou le fia whilingai. Awa ale mongi meia ka ko ke whaia. That's how you behave when you go to work. That's how you will behave when you go to school. That's how you will behave when you go home. That's how you will behave when you live with your family. Yeah. I remember I picked up one lady here in Federal Way one morning. Ole finge o malangkama ya wai. Then I heard her talk about what's going on in her life. Ang asa mo waso ka maya vango mongo ko isa mo limao kingangi. E keloi. E o mako ka valen in malai valen. U ka ulim fainga o so fa fole finge ile malingi ongoloi mak. Ea ua sa wana ngai finge fa ma vai mai eke. Ua so mai lisi fa fikai ringo lisi fa fikai. Yeah. Langa o I le ka ko ke loa e wata to matu tua fa le nganga. Ele ngata ele loso makua fa le nganga lo so lo. Ai ese me le fai koi o. Ele lo ai o fa foi o ele feel. O inga e challenge ai ka ko. O inga I lo ai le ma loso lo o langa au ngai le tua. Ele ngaka for nga I pick up another lady ngau pikia lisi po I Federal Way. Okay, sau au fa ku si fingi kwa ma ngava. It's about 11 o'clock at night. I've made si fingi le ai. Sa o I lo anti. Wa fa inga umolonga kingo le kensa. O le langa o ia ile so akongi ile kau singa lo anti. If so swangi ko ia ki awa ma ko ke le lo po le ale umile o lai ile mako et saul makavali nga mo fo lo wa ngo ngai e ke lo e la kala makavali la fa mele finge ke lo sa ma sangi ya ngo wala ka ya ho fai la ka lo ile tua mo fa fe kai le tua aua leva o ke le koe whaia ngā mea. Au ke whawhi kai aku ia ki oe. O ke lo le kali leo au mai e le kua ile mai leo lau ki ngā. O lo enti leo. Awa sa au whai e lo ka mai kai nge e kau ke lo. O le mai leo le kensa. E se aska ngā kong koe fo I mai ai. Ai o I o lo iai se fe au le manga o le tua. E whaali a te oe mou ka sengi. Ma le wha ngau o lo makua ngei. Kau ke sau ngi ai. Sometimes we look at things that happen in our surroundings. Mea ku kupu iau kafo, malumo makua ka kou. E ka kou ke manga ku whape o mea le ku kupu. But at the same time, oi, le tau ma whai le tua. E tau mai ma whai lo mai se mea. Ina ia tā pena ai o tātou o langa. Au tātou iei le soifuangal nei. Whainga tāo ngā ka penga o lango tangata. Paule mele I tātou te loa o na sauni taimi tātou te o mai ai. I tātou sauninga. Ai lo iei se tā pena penanga o tātou o langa. Mo le ola e whaavavau. Wale mau se kai mea ka penga I langa. Ua kele mea e whaalawe o tātou o langa. E peo la upua tu stala. O mea ma mawha ai mai selenga sala. Ua whaalawe ngō fia ai.
See, Mangalu pule fa nga melungai. Every weight and sins that cling so closely and let us run away. Mangalu pule fa nga maile. Ilena ivi. Tangle. Longa winga. Fingumia. Bwe vai le finga ngai me fa la vela me e fingumia yai. Fingumia ye ka ko wolanga wo finga ka ko fa sanga John Wino ta cho wolanga. Ilo ta cho wola wo ngai le tua. Wa kele me mafa. Mangai yang sala. Mangai ele available. E kasia la sala le mai sin. That's all it takes. That's all it takes to tangle us. Ele mga umienga yang sala si kele kau tangle lega ko ikasia lang sala. Ai maise o mea mafa. Oh my gosh. Mga iya ngai fam kalang Paulo il kusila e soto a. Lenga ka umai le fa nganga ka ko nguku. Se kulo wala via fingi. I me ka ka nga inga i o nge involve vai le ia tatu fonga le fe se kulo. Pe fu mai avese awaga ko fa penga. See. Okay. Mukikia umaga ko. Vài verse lên vào ngày chỉ nàn lễ phía phi. Và lại mua mà chỉ ông cha upur valu fa, oi mà chỉ sụt chasi fa upur, nó sụt valu fa yung. Em mày, ô châu uma. Phải olo killing him mafa. Okay, I don't know Paul, I kill him mafa ngai kikawa vea. Fa mai Yesu ma tasi fa upolu sul palu se fa yunga fa mai o to uma lava oe mafatia tinga ina mafatia ya venga. See, let me turn into that. That's a very good verse. Suma tasi lusul valu fa mai Yesu ia o to wo mai ya chao pe foi la chai ao fa mai Yesu ai se fia inu sau fa mai tu se fa lingo o lai tu Yesu lu mo lo fa cho ma tu chui o la e feta lai fongo mai Yesu feta lai mai ya te oi ma ia so uma. For me, so in my tailor, so much as if I boy. Lo valu lo iwo macho so me. Ia to o mai a tau, o to uma, o e tinga ina mama fatia ia venga. A Yesa wa venga le fia finde. Ave ya Yesu. Ole ale tele male mafa. Ola wa venga ngai ka ave. Ave ya Yesu. O upu ye na fai mai ya Yesu. Ele fai mai Yesu tangata. O au foi. E malolo ai o tau. You see. Família Yesu foi por luxo mai. Ia o tau amo ina la amo. Família Yesu au mai la amo ya kia. Ai kango amo ka amo. Si lawa ofa mai Yesu. Avaku lawa venga ya chaia. Alewa fa mai Yesu kango la ye avaku la amo le ma opa foi. Eke manga oi la amo le. Aisia langa fa mai Yesu. Mai o tau fa o ia kia.
we vai la ye consequences here o me su fe ngu mai. Take my yoke and act like me. It's so simple. Yeah, fin ka ke le ka ko la ngor ke le yo me you fa la ya ga go. We cannot follow or walk or be like Christ because there's so many that we put on our plate. I love mercy. Let's exchange. Can you say amen? Fia nge fia fiwo kok fa kasi mo for ya onga. My teacher for 30 something years ago, sitting back there. Si menga you know o kele fa ya ko pe o ngo pale ya solo le onga. Being fia kama au ku fo nga boy kai. But I'm glad my teacher is over here. She can. She was my business teacher. O fa onga pisinisi ngai fa ngai ku high school fa ngai ku ya so ia. So sometimes you come ma o ke lo ela nga o come. Yeah. But I guess I have nothing else to take, so they want me to take those classes. But I'm very happy. That you lay a fear female. Sister T will lay a fear. By Yesu, awa ma iyo to fa awa o ya cha awa o au esin ma ngayo linga le mai awa o au o le anga malu male lotu maulalo. You know, ele nga malu Yesu ko loko maulalo. Some people yang malu ai le loko maulalo. O me ye lua, sia mo ska ko kas. Ai falo ngo le. O le nga malu ye fa pungam fam ai le loko maulalo. You see the distraction here. But for me Yesu, fa wa o mai. Be like me. O wau e anga malu to loto maulano. Ona maua lea e o tou o le malolonga mo tou wanganga. You see? Ayon mele ula vale ia nga ngausi ka. I have made you know peace within our hearts. Pega ku avela ngam. Si ole faingo le mele kan faingo ya avesa ngai si me mama forma ngai si fale ko. Ole exchanging o tatu wamo. Aveya Yesu o ka ko avenga. Ai au mai lang fai ka inga ka ko ke sa vale e matato wolai. But yet o tatu ye voi kami fainga. Very difficult nowadays. Ua kele me fala velavi. Ilo tato wola wonga ile tua. And I thank Paul so much because he was a very intelligent guy. O stangata tamai, o stangata le lei, ona tulanga, o stangata e tele ana mena maua. Wa fe mai kala la peskolo. I understand lo fia I will understand for you le lo le I wa ma. He understands these things. Wala lava me tupu lo no langa au nei le tua sa fai ngo fia ya te ya awa e na te malama le ya le tua le nga ke wonga ya. Si ale me leng fai mai le tua ya mosi. Fai ku ka kungu. A ho lo ke me ka ko boy. Ngaka ko kui foi lunga ka ko wo. Awo foi ngai foi nga ko me ai fa fifeki. La ke wai. E kele kai mi e kele kai mi fa fifeki el flower. Inge me ange foi mai Yesu ka foi mai le tu ka ko wesa mai ala ka fa fifeki el flower li sai.
When it's time for us to move, we need to move. Just leave Egypt. The rest, he will take care of it. Owange polish me ko ke ayai, owange polish me ko ke fingwai, owange polish me ko ka kia momoyai. Just leave that to God. And can you imagine after 40 years, le kelo fa fika uli, la kukupu kong fanga wa Israelu, ile kai mingala ko o mai ko pitso kana naisa. Ola isa wali silo mokuom, o feka ko o lo yang au mai. O feka ko povi yang au mai. Langal mele fia e mga ole tu fa lo ya choi ba. Ia cha chou tali chonu mo fa cho chua ya cheia. He will take the rest. He will do the rest for us. Ia to o mai ata. O to uma o te ngā ina ma fatia ya venga. O au fo ye malo lo ai o to. Ia o to a moina la wamo. Ma ia o to fa o ya te. A wa o le anga malu ma le loto ma walalo. Ona maua lea e o tau le malo longa mo o tau wanganga. A wae avengo fie la uamo. O la uamo foi. E maa ia. Maa ia le. Ta upu anga le la chai au. O Yesu o lo tu ma wala au mai. Ai se fia inu. O ia o le vaiola. O le vai e wha mama ina ai o tātou tangata. I to tonu ma fafo. E o le nei e fiafi wa wala au mai fo Yesu ia te oe ma. Ina ia fesu iai. A tātou avenga. A wā o lana avenga. O le avenga e mā ia. Ke le lopo le ale mamafo le avenga ngā ke kau avea. I have no clue. But as long ngā ke amo e oela o avenga ele avea ia Yesu, it's going to be very difficult for you to get to the end of the journey. Si o mea mamafa ia le fai mai eltu stala. O mea ia nā te tita inga i tātou i le angasala. Ai a fai tātou te le eliminate inga mea ia i o tātou o langa waunga i le tua. O le a fai ngata lausa walinga i le o langa nei.